Nabashuje mwese kandi nkomeje kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Twese turabizi ibibazo bimaze iminsi bimaze imyaka bigaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ikibazo cy'intambara itoroshye cyane ihanganyishije umutwe wa M23 n'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Twese turabizi neza yuko n'ubundi mu burasirazuba bwa Kongo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo haboneke amahoro n'umutekano ari nko kubona amazi mu butayu. Ibyo murabizi, murabyibuka rwose. Ni ibibazo bimaze imyaka n'imyaniko kuva ku bwa Perezida Joseph Kabila. Ibi bibazo byose byariho. Ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni uko ifata ibibazo bya Kongo ikabigereka ku Rwanda. Gusa u Rwanda narwo rukagaragaza neza yuko nta ruhare na rutoya rufitiye mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Tshisekedi uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize ati, ngiye kubaka igisirikare karundura kizabasha guhangana n'u Rwanda. Aya ni amagambo ya Perezida Antoine Félix Tshisekedi. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo akaba mwene Etienne ukomeje kubizwa icyuya n'umutwe wa M23 yatangaje ko rwose agiye kuvugurura igisirikare cya FARDC akirukana abaofisiye bose, avuga ko n'ubundi badashoboye ndetse batatojwe neza kugira ngo babashe kuzahangana n'u Rwanda. Ibi yabitangarije hehe? Ese ni iyihe mpamvu yatumye afata umwanzuro nk'uyu nguyu wo kwirukana abaofisiye avuga ko batatojwe ndetse n'ubundi badashoboye ngo kugira ngo yinjize cyangwa se yangaje abandi bashoboye bazabasha guhangana n'u Rwanda? Byose uraza kubisobanukirwa muri iki kiganiro. Nk'ibisanzwe nitwe Birekana Mugire, akazi kanjye ni kamwe, ni ukukugezaho byinshi bitandukanye biba biri gutrendinga hirya no hino mu isi. Niyo mpamvu rwose mbanza kugusoza no kukwifuriza ibihe byiza aho uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, waba uri mu Rwanda cyangwa se hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Ngo ikaze cyane, nkwibutsa yuko rwose wifuza kubana natwe cyangwa se wakunze inkuru zacu, no gukanda ahanditse subscribe ubundi ukabasha kuzajya ubana natwe umunsi ku munsi. Kenyera ukomeze rero ufata agatebe wicaye, hanyuma nkwerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, twinjire mu biro bya Perezida Antoine Félix Tshisekedi Chilombo akaba mwene Etienne, umugabo rwose wategetse Kongo mu bihe bibi cyane, nubwo n'abamubanjirije babanje kunyura mu bihe bitoroshye byo guhangana n'intambara zigiye zitaroshye. Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habarirwa imitwe itagira ingano, by'umwihariko nk'umutwe wa M23 umutwe n'ubundi ukomeje guhangana bikomeye cyane n'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ni intambara n'ubundi yatangiye cyane n'ubundi mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2022 twasoje, ariko n'ubundi muri iyi minsi harimo agahenge. Ariko murabyibuka ibyabaye mu mujyi wa Bunagana, umujyi karundura uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Uganda, mbese uri ku mupaka uhuza RDC na Uganda. Havugirize isasu karahava, abaturage benshi barahunga, abandi basiga ubuzima. M23 irafata ndetse itishyiraho n'uburyo bushyashya rwose bwo kugenzura abinjira n'abasohoka kuri uyu mupaka. Ishyiraho n'uburyo bushya bwo gusoresha abahanyura mu buryo kugira ngo ibashe kubahiriza no gushyira mu bikorwa gahunda za Leta. Murabyibuka ibyabereye muri teritwari nyinshi cyane zitandukanye, nko muri Kichanga, ibyabereye i Masisi ho habereye isibaniro karahava. Hari n'ibice byafatwaga ari rwose Bwana Tshisekedi atari no muri iki gihugu. Kuri iyi nshuro noneho Perezida Antoine Félix Tshisekedi Chilombo yatangaje ko agiye kuvugurura igisirikare cya FARDC akirukana abaofisiye bose avuga ko badashoboye ndetse batatojwe. Guha ikaze mu biganiro byacu. Byatangajwe na Perezida Tshisekedi mu kiganiro yagiranye na Disposa y'Abanyekongo batuye n'ubundi mu Bushinwa ejo hari ku itariki 25 Gicurasi 2023. Ijambo yagejeje ku Banyekongo n'ubundi batuye mu gihugu cy'Ubushinwa hariya i Beijing. Perezida Tshisekedi yavuze ko n'ubundi agiye kuvugurura igisirikare maze akubaka ikizabasha kurengera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abaturage b'iki gihugu bose. Yagize ati, igihe kirageze ngo twirukane n'ubundi abaofisiye badashoboye muri FARDC
ndetse batatojwe neza cyane kuko n'ubundi badafite ubushobozi bwo kurengera igihugu cy'abaturage b'abanyekongo muri rusange. Uyu mutegetsi n'ubundi yakomeje avuga ko n'ubundi ikigamijwe ari ukubaka igisirikare gifite ubushobozi bwo guhangana n'u Rwanda, ashinja gutera inkunga umutwe wa M23. Ati kugira ngo n'ubundi tubashe guhangana n'igihugu cy'u Rwanda no guhagarika ubushotoranyi bwarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nitwe